Poštovanje kako jesi mi se dobra? Boga mi zima je... Zima? Ja. Obrijana. Pa eto lijepo ti je tako i Pa to je... dobro, ne volim ja to da budi ku... Ma ja. Memić je novo, friško ukrao. Ja. Ovdje što, od prošle godine što je sve pokrali, jel? Ja. Zašto je sve ono i dobar? Pa dobar, čisti. To najvažnije je čisti krv. Pa dobro, nije ni skupo. Ja. Pa nije skupo to, ništa. Veliki pozdrav i dobrodošli, dragi gledalci. Nalazimo se evo u Banovićima. Subota je, izlazni dan što se tiče pijace. Tako da idemo evo lagano proći, vidjeti kakvo je stanje, šta nam se ove subote nalazi na pijaci. Bilo je prošla subota dobra, ali stvarno nisam imao vremena, nisam imao kada dođem da snimim. Te imamo i ovdje raznih borovnica. Tako da evo rasada, mislim da je sada krajnji rok eto da se uzima. Tako da imate evo ovdje na pijaci evo za stvarno razne rasade i sadnica. Tako da ljudi požurte dok još je ovdje ostalo, a i dok je još vrijeme za to. Polako ćemo mi sada prošetati od početka samog evo do kraja. Ali ćemo vam prvo da vidimo, mi imamo ove naše tete i domaće ove proizvode, sve evo zelenice. Vidite. Evo ovdje ima sadnica, jagoda. Nije bio najbolji, ali da baš propane se to. Uglavnom, poranili smo evo i mi baš neki, eto, 8 sati. Tako da evo, kada sam dolazio vidim neki ljudi se još, eto, nisu otpakovali i pripremili. Ništa, idemo mi malo proći, malo vidjeti kakvi su nam i domaći proizvodi, ima nam šta. Evo vidite, mamikovi naši tetice što kod nje uzmamo sir. Pa kako se dugo mene nije bilo, ste vi dobro? Dajte vi meni odmah jedan. Ajde, koji je bolji, eto taj daj mi. Imaš evo i sad. Jedan mi je dosta, ne mogu puno ni ja. Kako ste vi? Ej, de meni stvari taj, de meni taj neću ovaj, ja, de meni evo ovaj. To ti zove. Eto. Kako ste vi? Evo, dobro je. Situacija, jel de? Redovni ste ovdje. Hvala Bogu, znači, borimo se sa svim silama. Ma ja znam, sve znam. Jel de, bilo evo. Kako kod kuće što se tiče soke i to? Ovce se izjanjale. Još jedna mi je nešto za, ako neće dvoje, ona. Jel? Neki dan sam bio snimao gore priču ovu jednu i dok sam snimao čovjek stojanji iza nas vam ovca, baš je to krenulo. Ma to je najvažnije. Uredili sve, znači imam krave. Ja. I ona se oteli, Ja. Uglavnom stignete sve ovo i napravite ovdje. Evo vidite, ima kozije mlijeko, evo, znači koze držim, kravu, krave mislim imam dvije, ovce. Evo da mi za naše ovdje gledalce snimimo, da znaju sve, evo domaće ljudi, dragi. Ovaj sir, suvi sir, jaja. Sve domaće, sve iz jednog domaćinstva. Znači kozije već počelo, ima. Koliko vam se kreće kozije mlijeko? Pa eto, ovo je marka i pol. Marka i pol flačica, pa dobro, nije ni skupo. Znači 5 maraka je lipo. Ja, pa nije skupo to, ništa. Imate masni sir. Ništa. Znači roba. Ma vjerujem ja, nema šta domaćinskog, tako je, sve kaj iz jednog domaćinstva ide. Daj vi meni koliko to da dođem, sve. Pa ovo te je 3 marke, daj. Evo ga. Sitna. Čekaj. Od šova.
jedino ti ne kažem. Ja, pa haj može, aj pa me plaći sve, eto tako. Ništa, ovo će. Sam da ozbiljno boj, u Sirusku da ti ne bi. Nema, ja sam gledala, rekao nema, Nisam dugo ovdje na ovoj pijaci bio. nisam prošlu subotu Ja, bila, nisam dugo ja na Hvala ovoj pijaci bio. obaveza, ovdje smo malo sad pred ovo vrijeme morali. Ništa. Nema, šta evo tebi ovo sad? Neću Boga mi, ma kako to? Neću Boga mi, drži. Neću Boga mi, drži ovo. Neću Boga mi, kako, nemoj ništa. Ej, hvala tebi puno, pa se mi vidimo, eto. Još će biti, ja se objavim, znači do Amerike tako. Ja, hvala ti puno, hvala ti puno. Ništa, vidimo se mi, prijatno. Dobre vode imamo i ovih mesnica. Ajmo mi sad polako kretamo i prema pijaci. Ja moram svaki put i vas pozdraviti. Kako ste vi? Dobro, kako se? Situacija? Dobro je, mašala. Uspjeli ste šta prodati? Dobro je. Jel da? Bilo je ovih dana lijepi, tako da je moglo je se... Ramazan, sve sreće, Ja, ma normalno. Bilo onog nam zastanog lošeg vremena, to je stvarno, uglavnom, dobro je sad. Ništa, svako dobro vam ja želim, prijatno. Sada ćemo polako prešetati pa sve tamo do pijace. Vidjet ćemo i ovdje malo cijene voća, povrća, kako se kreću. Uglavnom, eto, probam evo, sve obići, snimiti. Imate, vidite, graha stvarno dobrog ovdje po 5 maraka. I mislim da je jeftiniji stvarno grah. Krenulo me evo i cvijeće. Evo sjemenski krompir. Samo nadam se će biti ljudi na pijaci. A evo ovdje ako već ima ovako, ako je gužva, tako da ja samim tim vjerujem da će imamo biti. A evo nam Sremoš. Očeo domaćine moj. Jesi mi dobar? Stacija. Sremoš vidim krenuo. Pa eto, ima. Jel da? Neki dan sam brao ovaj Sremoša, prije tog nešto pričamo kao poskup nešto. Kad sam ga krenuo brat vidim, moj druže. Da je 10 maraka, evo ova kesca, malo je to. Boga mi. Na lijeku me. Jel da? Sremoš jako. Ja. Zašto je sve ono i dobar? Pa dobar, čisti. To najvažnije je čisti krv čisti. Dok ima snoća. Jel gubi ono svojstva kad se obere, kako to ide, nešto govore? Ne, ništa. Ja, možeš se on sušiti, jel da? Odmah. Sušiti se, fino, može se sušiti. Sušiti pa da supe, može se tako nekako. Ja. On dobro ukusno, nema šta. Ne, vidim, evo, dode ti čajeve, ove spodem do... Gdje si mesar, legenda? Evo. Ej, Omere, vidimo se, čuvaj mi se. Evo, kao što vidite, imate evo ovdje i ove tezgice stvarno s kvalitetnom robom za ribolov. Tu sam, evo, i proizvode, evo vidimo koliko danas kreću mesni proizvodi. Hajmo mi sada prema pijaci krenuti.
Ajde, da vidite ovdje i stvarno roba uvijek se nova nabavlja, kvalitetna. Samo da ja pozdravim. Kako se mi ti? Jesi mi dobra? Boga mi zima je. Zima? Ja. Otkud nam danas zima? Mraz je nešto ujutro, topila sam se ko da sam... Kako ste vi, šta vi Evo, dobro, radite? gdje ti meni sad reci koja je bolja, ova je Lukavac. Pa sve su mi dobre. Jel da je? Sve udarne. Ko ima dobru robu, nema, ide svugdje. Ma sve, gdje god da sam, samo me Raja traži, gdje su one haljine, gdje ovo. Sad nova kolekcija, ako Bog da u ponedjeljak će... U ponedjeljak nova, jel? U srijedu će biti, ne. A u srijedu, aj, ja u ponedjeljak ću reku Lukavac opet, pa reku odmah da tam snimim. U Italiju sam. Ja. Italiju. Aha, znači u srijedu. U srijedu. Hoćeš stigu ga ići tamo, jel? Hoću u srijedu ću biti. Ja, pa hajde, možda sam da tam vidimo, da odmah snimimo. Može. Taj malo ja ovdje prođem, da vidimo ovo za Bajram ovim ženama. Ajde, obe ženama nek dolazi Ja. Ivanović u Lukavac, u Ciljugama. Evo žene za Bajrama, haljina. Nema čega nema. Sve, evo to po 20, 25, 15. Nema šta, ovo su klasični ovi turski modeli. Tako da, stvarno jest kvalitet. Čestitam, ako Bog da Bajram. Tako je, ako se mi ne vidimo. Ako se ne vidimo u rahatluku, u zdravlje, puno godina, ako Bog da budemo svi zdravi. Ako Bog da. Ja ih želim sve najbolje u životu svojim mušterijama i svi čita svijeta. Tako je, tako je. Čita svijeta. Slavio, ne slavio Bajram, svakom zdravlja želimo, a čestitkama se ja pridružujem evo za Bajram. Ništa, vidimo se mi, tebi uspješan dan, ja želim, ako Bog da što više i ti prodaš. Eto, prijatno. Bude majstor, izvoli, evo ti robe najjeftinije. Jest, dobra, Boga mi svaka čast. Najbolja roba na Kampionu. Jest. Najjeftinija, molim. Ja, pogledajte ljudi, stvarno je. Paprika 3 marke, Stvarno je. Jest. Evo i Boga mi. Nema šta. Daćeš meni odmah evo kilo ovih paprika. Žuja, gledaj žuje kako je, vidi. Žuja ti je prva liga. Daj meni odmah kilo ovih paprika. Što je krupniji, sitniji, koji će? Monoko naberi između nego. Aj kako hoćeš ti. Išaraj. Da, ćemo mi tebi dobu. Dobro. Evo. Kilu jednu. No kila dosta mi. Ovdje, brate moj. Mladi kukus. Evo ti jedna od hajde. Još nešto? Ništa, ajde da se, ništa. Ti, ništa više. Ništa. 2, 3, 4. Evo ovako. Evo izvolite se. Živite meni bio. Živiti, ako Bog da sve ovo rasprodo što više. Evo probaj koju krušku, hvala ljubav. Ma ne moraš to, ajde. Hoćeš ja šta ga. Ajde. Vidiš abata kruške dobro. Hvala ti puno. Hvala, živio. Ej, čuvaj mi se, sve najbolje. Živi mi bio sad. Ćao. Mi smo se već natovarili ovdje kesama. Uglavnom gledam nekako put da od ozgo krenem jer dole parkiram auto. Tako da vjerujte me ovako, ja se već natovarim. A eto, većinom onako znam kada završim sa snimanjem, stvarno kroz u pijacu, da što sam ovako vidio proći, uzeti. Ali evo, ko što kažu, već sam se natovario s kesama. Ništa ljudi moji, mi ćemo sad lagano vamo do pijace da vidimo i tu kako nam je stanje, kakva je roba, šta se dešava, koliko cvijeta ima, a evo kao što vidimo stvarno evo već počinje da bude gužva iako sam eto uranio. Tam naši prijateljine da počastimo sve vate ljudi dragi, gdje god ovako vidite, pogotovo ovako ljude, invalide, ne košta ništa vamo marka.
i tebi situacija? Zabi jako budu. Dobro je, mašala. Šta si ovo nam nabavio sad? Ima svašta, ima neka starina iz Njemačke. Evo, ovo još nisam, ovo je lijepo. Lijepe robi, imam kući još, ali nisam u garaži, nisam Ha, mogu tovari. ne možeš, jel da sabrat sve? Ne mogu. Ovo nam je lijepo. Gosti mogla bi opet to malo. Ma ja. Čovjek, ovo je bakarno, šta je ovo? Bakar i mesi spojeno. Ja, jes To je lijepo. starina, lijepo. Jes lijepo, nema šta. Nema šta. Situacija kod tebe? Sutra Memići, ako Bog da. Nema šta, vidimo se onda mi sutra u Memićima. Hajde, čuvaj mi se. Sve najbolje. Dobro, nima nam, evo vidite sad onaj, jer zna evo i odavde već da bude naroda i da bude gužve. I eto man, isto preko puta, dakle, pijace, ljudi izlaže isto svoju robu, ali evo sada nema. Dole vidim već da ima, ali nema šta. Mi ćemo sad evo polako ući u pijacu, vidjeti kako je tu stanje, šta nam se tu dešava. Mislim eto da bi stvarno trebala biti, barem što se tiče ovako prodavaca, jer kažem, evo, prošle subota bila dobra, također izlazna je. Tako da samim tim smatram, evo, da bi ovaj put trebalo, a hajmo mi lagano, evo, uvjeriti se u to, barem što se tiče robe. Nema, vidite ovdje. Vidite ovdje, Adidas imam. Kao što sam već rekao, ljudi, markirane stvarno robe, ovdje ima kvalitetne. Tako da, definitivno dobro šta vidite, sve po 5 maraka prstice. Šalvare, po 5. Majko moja, selo Pelekcija, Bajdu se ja. Gdje je tvoja roba, Nena? Nemoj snimat. Moja roba u Banja Luci, aha. To televizija, ja. Aha. Kako je to televizija? Bosna narodu. Čekaj, smo mi skoro snimili? Nismo, nisam. A, kakav je, ko te je druže ovdje roba? Ovdje. Kako se kreću, majice? Košuljice, Ja. pelanke, trenerke, duksevi. Ja, polko, ko ide kod tebe? Haljine. Bazavs. Pijace. Ja, kakva nam je ova ovdje? Ova? Ja. Nema gore pijace. Jel? Ovo je baš ono pijac. Ali ovo je baš pijac. Ja, budeš u Lukavcu. Ovdje donosim ja samo hame, iskreno rečeno, na ovu pijac. A na ostale pijace odnesem malo kvalitetniju. Ja, na kojim još budeš? U Memiće. Memić, aj sutra, onda sam ja u Memićima isto. Kod mene u Memiće novo, friško ukrao. Ja. Ovdje. Od prošle godine što je sve pokrali, jel? Dobri su Memiće, stvarno. Memiće, ošao bi u Živinici, nema mjesta. Šta je, ne može se naš plac, jel, tamo u Ciljugama? Ja. Znaš ti, kako ide sad s tim placevima to? To moraš nešto zakupit, pa nešto plaća, jel, da mjesto svoje tu, da i niko ne može uzeti, kako to ide to, nešto stvarno. Rezervišeš mjesto. Ja, rezervišeš i... Mjesečno. Ja, vidiš ti to, ma hajde. Svoje i onda kad ne moraš poraniti ni 4 ni u 3. Ja, tebe čeka tu mjesto tvoje. Tu je pravila stakla, to 7 sati ako ne dođeš. Onda kad taj može da... Ja drugom nekom dadne, ja. Memić je skupi placar, ne isto. A i nije, pa nije ništa skupo. Pa evo i ovo gorivo nije skupo. Ma ja, i ovo sad što zdigli. Znači nisi ti puni one bačve i... Nisam tu, Boga, ja da vidim s autom, ja opet... Znam, ba druže, opet ine smaraka gorivo. Ma ja, kako god. Ine smaraka i daj kutiju cigara, opet je 20. Ma ja, nakuši se. Ništa, vrate, želim ti sve najbolje, onda sretno, prijatno. Hajmo, pamučna majica!
Nami Domirovića našeg. I morao sam u visoku sam poslu gor. Samo da te pozdravim, jesi li dobar? Situacija? Dobra, mašta, ne bi se Imiš drugačiji, to malo bratca se oblikovala. Jel de? Ma da. Jel de, to od pijace do pijace mijenjaš, ovdje više traže tako u Banovićima, jel? Pa dobro, ali nekad kad pustim kao Žmerović, nismo se navikli tako. Jel de? Mi smo tebe navikli da budeš lijepo obrijan, sređen. Pa eto lijepo ti je tako i to Pa je... dobro, ne volim ja to da bude ko... Ma ja, ali eto i to ti je sređeno, šta, super. Svi, kapa i brada. Bolje ti je tako, Boga ja ti kažem tako, pravo kapetansko. Ej, vidimo se mi sve najbolje, ako Boga što više da prodaš. Želim svima. Eto. Evo mi dalje. Vidite trenutke donjih dijelova po 10 maraka. Tražio sam sad kad mogu patkice neke naći, ali teško je ovdje male ove brojeve, malo i veći stvarno, dosta modela, ali manjih ne. Manjih stvarno nema. Ali ako bude slučajno usput, dobro jest. Stvarno da ima. Dobro, dosta ima i ljudi koji sam već snimio na drugim pijacama, tako da tu je ta roba. Dobro, ovdje nema šta, jači trgovci, ovi oni šaraju, redovno prate pijace, eto čuli ste, to se unaprijed zakupljuje za mjesec dana, tako da ovi što su prije stigli, bukvalno rezervišu sve pijace, evo vidite deke i po 5 maraka. Posteljine, eto po 15 nema. Stvarno i definitivno, evo nije skupo. Šta bi polako vama? Evo po jednu km. Evo ovdje čitav je štand po jednu km, rasprodaja. Rasprodaja, dakle, sve je po jednu km. Eto odmah na početku, odnosno vam ulaz glavni, sve po jednu km. To 3. Ništa, dragi gledalci, vam da ne idemo. To bilo to, hvala vam na gledanju, hvala na podršci, pa se mi evo opet vidimo sutra, eto iz Memića. Veliki pozdrav!